Oke. Dapat belut. Iya. Ngobor. Siap. Nah, ini belutnya guys. Sedang nolol. Atas ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, buntung euy. Teang. Iya. Oke, tah. Iya belutna mayan. Oh, maju, gas. Aduh hese euy. Sok bismillah. Hese euy. Mah ieu ngadekna nya. Boleh kumaha we. Tep. Aduh, lagi buntung. Buntung dewa. Iya, bener. Antep ulah kiru, antep ulah sina kiru. Tah, masukkeun ya. Antep ulah sina kiru. Cok. Benang. Yuk, benang. Ya. Oke, dapat ternyata. Pit. Yai. Alah. Goblok macok. Bun. Karek asik gua. Nyangut. Ayo, di mana sih gak? Nyangut, guys. Nyangut anjing. Kepingis weh. Dua. Dia. Antai. Teras, sok, godrod. Langsung aja udah. Ya, langsung aja. Bismillah. Aya. Atuh awas teh ketinggal. Oh. Wih. Tarikannya, Wih. Eta tah, nolo. Ih. Up. Aduh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, nah kabelah dia nya. Betibah di liang teh. Jadi kabelah dia guys itu. Aya. Ayo. Aduh. Bismillah aya. Aya. Wih, badag ieu mah euy. Babon ieu mah. Yakin aing mah. Wih. Adih. Ada. Wih. Mantap, anjing pupurilitan nih ayo. Babon ieu mah guys. Lumayan. Babin. Wih, anjir tariknya. Ya, sok jepluk. Wih. Coba gitu. Henteu salah mun nyangutna teu beunang. Wih, anjing kaget aing. Gak nas gitu, bro. Wih, eta semburannya, Cok. Langsung wae nya. Langsung. Tong lila. Aduh, anjing gila. Tah surah belut, guys. Itu surah belut, guys ya. Surah belut nu bieu teh. Surah belut anjing. Goblok. Belut yang berbeda. Geus baja teger lah.